Du rauchen? Ja, wohl rauchen. Zigarette? Jawohl. Du rauchen? Du sprechen Deutsch? Du sprechen Deutsch? Vielen Dank. Ja. Sascha, Warum bist du hier? bist du hier? Ja. Понаешим ništa sa sjedim. Warum? Sitzen. Warum? Zašto? Sitzen Sie bitte. Sitzen Sie bitte, nema pite, Keine Pita. Keine Arbeit, keine Geld, keine Ja, Deutsch keine sprechen. Arbeit, kein Geld, kein Ficken, keine Frau. Sprechen Deutsch sehr gut, sehr gut. Ist gut. Ist very Sprechen Sie good. Deutsch, jawohl. Keine Geld. Keine Geld. Keine Geld, ja bitte. Warum? Aber warum? Keine Keine Arbeit. Keine Arbeit. Aber nichts, keine Arbeit. Nichts bezahlen. Ja, mit Du nichts bezahlen, arbeiten. ist kein Geld, keine Frau, kein Ficken, keine Arbeiten, nichts. Keine Ahnung. Alles gut. Nee. Leg mir Marsch los. Leck mir Arsch. Danke. Eno mačka. Čekaj, Mačka. to onaj ko te pritomno. Ona bijela. Nije, šarena. Ne da se upad javnju donio ovdje. Sprechen Sie Deutsch. Ficken. Fikin, sehr gut, sehr Nisam gut. stigao kod Refike. Ojoj. Hadis Manuš koja me učila, a na ovom se muči. A ne da se dijeli nacionalnost i da se gleda nacionalnost. Onda nema bratstva, nema jedinstva, nema mira, nema nikad napretka. Nikad ga neće biti. Bez bratstva jedinstva. Bez bratstva jedinstva. Da. Bez povjerenja. Znaš, treba imati povjerenje. Jedni u drugi. Jedni u druge povjerenje. Ali ovo, koji su zločinci, bez obzira, neka im se sudi. Nek se im sudi. Pa ne znam koji bili. Nek se sudi svima. Pa tada to moj čača bio, brat moj bio. Nek mu se sudi. Ko je kriv? Ko je kriv? Ako nije kriv, daj mu mira, daj mu slobodu, daj mu ravnopravnost, daj mu posao. Da ljudi ravnopravno žive, da imaju pravdu, da imaju jedan zakon. A ne da podjelu ima, da mržnju ima. Ne treba mržnja podjela. I da imamo svi pomirenje. Da imamo mirno kretanje i slobodu. Da imamo svi slobodu i mirno kretanje. I da imamo svi pravdu, jednostavnu i jednaku prava, jednaku sve. A ne ona jednako, ne može tako. Ova država nije nikakva, niti more država biti kad nije ravnopravno sve. Svak na svoju stranu uči. I svak na svoju stranu što vuče, nema države, nema pravde. I zatvoraj. Auf Wiedersehen. Dankeschön, bitte schön. Tschüss. Plate. Koliko bi ti penziju ovako trebalo? Kolika penzija trebala biti? Kolika? Pa najosnovnija penzija minimalna od 350 do 450 maraka. Standard života. I moglo bi se za 450 maraka. Sad ja znam koji rade po inozemstvu, jebi ga mora imati neki prosvjet veći. Ja, tamo je veći standard. Koliko je sad penzija? Koliko je? Primanje. Primanje? Ja, koliko ti imaš primanje? Ja? Zdrav dečko, ja nemam primanje, ja sam radio svega, kad saberem staža, nemam ni 5 godina staža. Radio sam privatno, radio sam nastavno, a ti snimaj i primaj kako hoćeš. Moram malo, najme.